out. Can you come take the boxes out, please? Take the boxes out. Can you stop? Another cake behind my
Oh,
Fuck off.
nga pia mo ka nga. Porque para técnica le eu ko. Pega que fix. Hello. Tulo. Pega Maria ko ini. Tao Italia. E tao Cristina foi a ho. Elaine, Rosaline, Finau, Lago. Let's give her a warm welcome. Me ama Elaine, Belmont family.
Imahe food fast. Where is he sitting? Oh, he's taking pictures. Tapu moi a fio, a lau malie ma oni o o toa i o tau tola tola. Tapu moi kele kele, o e kakai, Darwin people. Tapu mo pi sope tupo, hata la reiki, mo hata i te kao. Tapu mo te kine o e aho. Elaine, Rosaline, Tina Rani Latu. Tangata, ko a Tina, Telitani. Tapu mo whanua pe a tangata, te ama kātoa ki o wana, mo hana kāpura. Tapu mo ianga unu mo tua o ianga whāniri. Tapu te mai whahe, te ianga tamanki, sāla te loko tui, te mo me mole nai sona. Tapu mo ianga mātua, a ianga tamai ki o aho. Tae mo te tane, ki mo ana ma Krista Pāratu.
Tapu mai ka i ngā ofa ko tamate, ka o ngā mea. O ku tau whakataha, i he ahone i he whiawhine. Tuku mua te uu whama, i ngā heitala whakatapu, o e whonua te moe rotu. Ka tāmo e ki whene motu atu a koao, ki u whakahoko atu, ko mō polokalama whiawhia i ahone. Te tau ki polokalama, o ku simpuku. Ka mata konga uruaki, ka konga mawinga ka hau. Ka mata ki tau ku loku. Te hoko atu, ai whai tohi whakatonga. Te hili ko ia, ai hoko atu, ai konga whai wahi, e whakahoko i te hāpina, te mitai. Ka te upone lewa ki he ti sope, ke ni tuku hatapu aki, e ngatanga aki. Welcome, dearest and closest friends of Elaine Rosaline, Tina Wangilatu, and Athena Tinipani. It's a momentous occasion, and we are blessed to be here, to be part of the celebration, and to be part of the milestone, the first milestone in your life. Our program will start, there'll be 3 parts. The first part is the Tongan traditional proposal, Whaipoki. This will be followed by the young man officially speaking to the princess, as the story goes. And that part will be concluded with Bishop Tupolo blessing the couple. So we'll start with a prayer, and then I'll hand over to the talking chiefs to continue. Tauloka. To'o eiki hoko mutuni. Ai teke fu mawha. Ke ulawa o hāti a tiki, o si o fu o kuaka. E o tua mafi, poko mo au niu. Ko whakatulo atu, ki he takawhalo mā oni o ia Fiona. Ma o hulo i fiatu, i he taa, ko alo tofu te taha ko si sukalaisi. A whio hiko o tua, ko tangata ini, ko a pina penitani te mohono whamili eiki, ko nao mea mai te whakakoloa, ka ki loko whare masiva o Christopher Latu. Buke a whio i o wikai ha mau koloa, koe a Fiona pe e mau koloa, te amoho o wholofola. Te te hea ai kulotu e o tua mafi, whakaulo mai, whakamole, ho o alo o wha, te amoho o melino. Hangai whawhonga mai e o tua, tō molingi mai ho o kelesi, ki whakamatolu ho mau tāpo aki i he whiaki koe ni. O ku pehea e mau lotu i hoa pasi sūpais, ko mau eiki. Amen. Wapetai mga pakatoho. Wapetai laranga. Wapetai kokanga. Wapetai tau keke. Wapetai tau ma. Wapetai peipuru mokau.
Wabedai pakamokomok. Wabedai pakamiri-miri. Wabedai maumia keheke. Wabedai ngawe. Tapo me moe uni walo uni afio i wata tatau. Koe Arifa, me moe Omeka. Ka koe Kamataanga, me moe Kataanga. Koe Selupini moe Selafemi. Ka koe Hauta i Niua, o Taini moe Taniki. Whatapuki he Kerekere, o Hata Laua. Wala patueni. Kato ki bono mo pangai. Wala pu ke ho family. Wala pu ke ho fahu. Wala pu ke ho matua. Ayo tafaki. Wala pu ke sola mo ulangi. O tawala lo pangai koen. Kato ki bono. Ne ufongo tua pe i lolo paango. Pe au pala viai. Ki funga whatoto, awhinu mola kepa. Pai ai hoku teu mo whanau nau. Koe ngā koe tewa ke wholau mo whanonga masima koeni. Whanongo pei ho alunga. Lolo mai e irifia mo e manalahe. Pea neongo, e ngahi peau, e whasi tanunu, i oku hala whanonga, loka mono ngahi mata au. Seu ke te ulau ki honoi ka tāla, ai teniwha, ne iuwhi moe hakula. Ma ne roto peke umatia he koko whang. Toku mua, ke watu ai whakatapu make, ki he lose, koe tumu o e kua wha, koe emaresia o e ku maui, o ka wei, he matangi taka o e waiko tāpinga, pe aku alaha pe ngā ngatu, pe aku nonga i o kuloto koha. Kato ki bowono, whanonga koe whanonga masiwa. Koe ke mao hambea i hoku nima. Te kalau ke hanga i lofo. Kau ke ulau he kau. Te te kau he lau. Whaka utua pe. Kore ki e wiki koeni. Whewe ke mao pe mua ke matawao kumi halo wakau. Wheunga pe mohoku masiwa mohoku waiwai. Kai alu o whai e te tori. O whai ke ngahi umata. Pe mangai soti aka, toi pe hewani. Pe te whewe ai. Te waru he kohoku loto. Tau pa mati ai. Te au kaka more e ko mautala ai mi tamkalua. He kai te ulau kafo ka te ulau lava. Kato i bowono. Wamore more. Tōnga tuatu whai he pia koeni. Mui wholau mai pe koe manako. Ki ho lose, o konga koula, e malata sa whaia, o ku teia e loto, au ku uhiki. Kore atu, whamoe more lai wheitu una. Tuku mai mua, o wasi koula, ke hoko kou whakatokolahi, ki taide mo i taniti. Kato ni bowono, whamore more atu, e ranga whewhe tō whatongia e kaku koeni. E mea i pēko e whoto mai pēa whanau. Kai tuku e wakai e kai whai e kakau. Te urepa he, pe hanga e pēko e whakana nili ai puna ke. Amusia mua e sinua, o ku lutu pēa tō e whotuia, pe koe mahina, o ku mate pēa tō e tūma ia. Kai whewhe sia amanaki. O tai amene kina muhaloto, kua umi noa.
Tu me mua ke whakautua mi mapuatonga. Lotu me whakatani ela mo hanga ki Jerusalema. Ki ha ao te tawhitaloa ki ai ke whamoni e te tari te. Mo ta kominani te. Pea lau pe ai ua koe taha. Kore ke o toa mawhimawhi ke whaitokonia koe mo whakainia koe kato ki po wano. Whakau koa ke whatongi a. Leverenga malanga to tau atu. Punua pe taata. Wamalo atu punua pe tanga. Ya koko le ke whakatak ke mai apio tau dua tau kero tonga. Ya whakatak ki he whako e tamasi kau mai whako e tahini koi leini. Whakatak atu ki he tunga koto pe ku toton ke au ke whakatak ku. Kai tuku ke utara huma ke atu i he tama e whanua malot. Ku kai te uilo e whanua pe atangana, pe ku whea pe tu te tu me iai, ke tari whanonga. Ua ke tori kakala me mahina, wa ke toi toko mai mukerista. Ka mōne lau atini ua roro mai e marawa haerisa. Kaya kita toro mai pe koe ka ponua pe tangata ke ta whakaroto whare te. Ke kou mea i pe a ke lawe pa ke mea ai tuu ai ngā tuu ma whare. Ka kou wakai atu ki whae huki e ramasi i. O kou wai ku pikinga pa mo e whae huki. Kumatau te hina kui. Kange koe me kitanga tamasi koe tau mea whakatonga hoki koe ne alu pe koe tae loto ho hoko whaamiri kere ako ne tū koe ni whanua mea tangata o kui kai kia hako ngā toto e o tamaiki koe tau wha pe lawe me i toto pe ia a aku pea moe whae huki hange ko hoa kakau hoa re whanua mea tangata si o tuku o tu se fille ki lalo kane o ngoia hange ko whakalea ke pai ko no fu mea whanau e tau no fu whanua muri e o mao e maa whanalahi i e whanonga eigi ke hufia o roto pare kane o mo ai a whae ko ni e aho moe po kono sio te te tama ko e honi ko ke hanga o whakalangi langi ai o whiwhini ko ni kawa kutuunga ko whiwhine mo i leini ko tuunga ahi au i leini katung be mua punua mea tangata ake peka i leini ke le tari atu peho whanonga na whai kau iyo atu wau ka ika i atu ai rei dia tupe ka i rei ke te tari ho whanonga te kapau e tuku mai ka tea mone whakamau goe e ka most talented big yes for me ka tuku pe ke wanga i rei ko e whanonga e o apina kuwhia roto whare roto apina me tau i go ke hoko o no oa whana. Ka ai meha o tari ki a whanua mea tangata mo no whanonga. Ka ke tari ke rorahi ke whanonga ke takai. Yes, I accept. Dai, Fatima.
Kalau saya dengan ada, kau dui, gua ke, be lorot ke sini, gua kayak gitu tahu mau tahu sih aku tahu be, aku mau sih aku mau maafan, kalau tadi lelai aku nonga, nau pakai kau egi sio lagi, fuar lo lagi. Kalau mau ya, kalau betul, kayak ada film kita cari aku pulang. Tu pergi, tu maaf, kalau kalau betul, kau ofa, no ofa lagi, kau tahu family, no lot lagi, fa lagi, kau mana lagi, fa kau yang macam ini, ya apa kau no lot ofa, kau abi yang tolong. Kalau orang pergi ke dua maaf, orang pergi katoa mau tafai ke pipi. Ke family no be cek ngan fili. Bermoyok ya sih tadi. Kalau kau via, hotel paran ni dia. Kalau tadi lelai, asal mau ke fai, mesti malu roto hongai ya bon. Kalau homai amai. Mon dia lau gue atu nake tu lau alei angah be kodobe ko inga ko ne no lo to yo pa ti tawa pamalo di family pamalo di motor forum ulang kodobe tak kau kata tak kau ah kamon iya dia bigoni lele pamalo kau tak tahu. Kau mau beli mau beli, kamu kata kiki ini tuh kakak tak boleh. Kita ini kau ini butuh uang kia, api mah, telefon, kombo, pasteleria, kayak kombo. Tai pasti.
Ilaini, Aline, Ifinaulani, Foilole, Foitalavo, Foiotai, there's no words in this world that can express how my heart feels. We've been together for 5, 6 years now. And I've come to realise that I wouldn't want to spend the rest of my life with anyone else but you. You've been there for me for it all, through thick, through thin. You've been nothing but supportive. You've been counselling me. Everything I do now is because of you. And I'm grateful. And the only way I think to myself I could repay to is to give you the life that you deserve. You know, the love that you deserve, the comfort you deserve, and just everything that you deserve. Because you've always been a selfless person, putting others before you. So I came here today because, you know, I love you. And love's such a powerful word. But I just want to do more than love you. I want to show you that I love you. Not from now to next week, but from now to the rest of our lives. So, Elena. Amen. Will you marry me? Hallelujah. Albina, Joe, everyone. We've been through so much together, but there's no one I'd rather spend my life with than you. You've helped me and my family with a lot of things, and you've always been there for us. And you've always had such a kind, giving heart, and that's why I couldn't live with you. And yes, I say yes. First Councillor Nalasoni, kata kene amaya tapong ini, kaya matapang kikuha na sa kanya.
lo. Hello. Kumau amau fili wan. Fili amai kuat masuk dalam mahu. Kumau itu kumau fana. Kumau fakatah mai kumau sekali. Matu apa kuningin kan matalabo. Kuna fili di mahok. Ia tahu. Sama pemasaan, tapi kamatakia abisia, usaha yang family, saya betul juga, betul kamu, mohon lagi sama iman di family yang dapat betul effort, pemasisia, masalah betul kaputi semua kalau pun semua saya mawina dulu kui kamu mawina mati sekali itu dia mau hak dia mau manfaat masalah kata kui bahasa family aku nasi pokok at Yesusia kehoko kamu aku orang jaya yang karena apa yang boleh kalau ini di awal ini, mohon lagi tambah hewan ya, aku ini kita putin nani, kita orang masih mulu ini kau ini apa kamu angkat ini semua aku, cuma mau pe awal mari kamu iki atau nawe jangan macam apa, kau nahan hari suri o mama kamu mengatakan Mahu aku mahu satu, rumah Korea ketika kami hewan di jenis mahu pergi tinggal, mahu berkata sama Tuhan di nama Tuhan, Tuhan yang mahu kalau tahu kamu sini mesti sia, kenal sia kata mai kamu pakai sia, mahu lagi yang tahu di nama family, di hoko, nah yang nama pokok nama keboni, kami ayah lalu pulang. Kalau kau bahagia dia kau yang tahu masih nemu dan masih sia ya kau. Kamewan mohon lagi yang mata putih naik cuma tahu betul di mana misalnya maaf mulai musim malam cuma hoko kata kali yang ni hoko mana di mana memang tu mana kata kali ini. Mohon lagi kamewan bodoh hanya dapat jadi mana lebih kuat. Kalau kami yang namanya itu masih dua kali masih sih, macam tahu kalau masih nemu itu. Kalau kita mahu masai, masa kita lemah itu apa sudah senin. Halo. Ramalo di kakaki program perkembangan teman-teman. Boleh di aku family o kata dia toa dia lihat tu kalau tahu wang apa apa sofa hanya berdua ke kain besar ini Tá fácil.
ke tawhaki, ka e maha ki whainga maalia, o e stage, e whai atu mai maano, ai familia i reini. Tahi no ni mo mea po whai tānu te whaki, kai whai tātānua a lope. Māloa pito.
movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a marear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento sexy. Sexy, un movimiento sexy. Sexy. Y aquí se viene suavecito con este baile que es una bomba. Puedo bailar esto es una bomba. Puedo usar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan. Todos los hombres lo bailan. Todas las radios lo ponen. Las discotecas lo ponen. Toda la gente lo baila. Pero esto todo se acaba, acábalo. Oh,
Malo, malo. Holo beho mo mea. Koe kongain honoa e tau polokalala. The traditional Tongan proposal has two parts. The boy arrives, and now the girl's family appreciates all the goods you gave, especially the proposal name. So this is a token of appreciation from Elaine Rosaline Finau Latu. This is from her family, her extended family, her friends, dearest and closest. So let's welcome her. Malo. Mau atu kula. Tulo watu, mulafanga,
Tukuweke u whakamaru atu i e lotu nā tahu whia ai. Ka e ata mo tua koe ke atu ai whakamaro mo e lotu hounga whia ko e whakalawa ko tau ako. Ko vera fitu kotoa haka ngai haka pia tau ngai tau. Tau pe ke ngana ngau ua kau me tua pia kona ko tau tike ko ke te mai. Kadang pun ku atu ai tatar fia mau lawa mai. Kon peke tau pangatapu atu ai koloa. Atu ai whawhetai ko e rārama. Mō tai mai. Whawhetai e koloa ko teu. Ke pōna murele i ai. Whawhetai e purupuru. Ako e whia. Pagkakai ay kato po niya kau fo patupag po niya. Tapi oke, may ato ay pagkakai. Kung nga ka pa kapapay niya ko patulay ni Juan. Kung wag kita mapapag. Pagkakai naul. Maro. Kalau begitu, pamalu-malu aku. Nah, di kata pokok ape, naik kamana kita useoki, oleh Fifty. Ai tu bemua, keu pamalu ngai. Ai from 80. Koke hufia ulo pare. Kula. Ko sio hange koe ko tari fononga pake ai ki nono ia. Kaya ea moa kula. Kaya hambea ma. Pa fotunga. Ai fia ka mo ma hana. Ia ile ini kalau masih family kalau matua kalau hinga kau maia pakalang langi kau kehusia pulau terpade kakek dia mau kau teu beli ni matua pramama lo ya tu froma kau yang bumonga hi meanga kau pramalo pe ke dua mas ene no foi ia kita tolu ka moe ka to anga ku tapai e dia tini ka boni be ta por fola ne o ni to ta ha ka boa ka ku ne afio i ka lo ma ka lo ta wa ke mo la mo ka ki ha ne a te o ai mau ke whakakoloa ki koe, ke mwhanonga ku te whai. Tau lotu pe kula, ko hinga, ko aho, ko whakatu he watamai ki, ke whakoko e na kovi nani te. Te tau kōpō ki ai,
Makauloto. Ke ua na pufia he fili. Te ko se dane. Ai whakapapau. Ko tau whamoni ko tau kia e he fili. Tāma lu watu. Ia o tamai ki o e aho. Katawange. No ko ia lau maari e maono ni e te mua. Mo e amanaki. Whamili. Tau hanga kia e ka au. Ko ia i kura. Alu o teu ke ngai tangata. Ke ka ke toi nono ia mai awahi. Ko e osia i te ia, ko tirite i te ia lahi. Ka leo ia kura. Tau whiwhia ko toa pē, whaafare o whae o tua i te kautoro. Ko iyo ia. Whakamore o pē, ka wāku whakōtunga. Ko ku ikai e wheunga pa ma wheituna. Ko ku whangatu pē, rotu rei. Taramalo e whanua, pēr rotu. Rewa maranga kauta taua. Ako e whamalo kanoa. Pea mo e tangi koko lau. Ko e nono ia pea kako loto, oa! Ko loto ia mate kiena. O ka ke mau whai whotunga ke mau nono ia, ka whai whotunga ke mau roto. Ka ke roto mo e ofa, me loto. Ko ia i e katoa. Ko atua e whamalo pea mo e honga ia e whamili. Ko mau langu tau ia e katoanga ko takinele i e whamili. Ko wangiko nau, ko iyo goia e le ni. Ko mau iyo ai pe o au e mau te pe ke uma e ki mau ke iyo ai pe e oi ai pe ai o malo pe mo e o fala ia tu ki ka inga mo family bange ko ka lau ko ua o tatati ya mo lau ko ta fi o fo fani ta to ni o na te pe na ta ta o fo fani o pa ke iyo pe to ya ko ia e pia pina. Ka tua dai ni ko ile ni ka to a pe no wa api mo ma pa ni pe a ko ki fe to o to a api e u na to ko ile ni ka to a mo wa. Mo ni la ko ai me I love you. You love me, you love me. Opa. Pamalo tu kura. Ai ko le te pe ka mari ko ni ke ka ka ko ni ai. Malo. Ko le pe ke whanga ke whonga tai pe la maari o tau kātoanga whiwhia ai me. Ko hinga pe tu mai, e ke ko hai ia. Ko i kuia kapina. I whaaka mo ko. Pea ko e ku fwoi pere ni le no kwa pe i me kuari. Pea ko ilo, ko iyo whakalo seia. E ke te langa tai ia we. Ko iyo ia. Ko keo de atu ko ini, pa mi ko toa ko ini. Ko pawak me wheo neone. Mo tu mai peo, to o mo me anu pe au ma. Te whoki hala ta pe au. Ko roto ia mo whae keria mo mai po mai vare pe. Ke mo tofu ia. Anu ko te mo ke, ko ue me mai pe. Ta tau pe mo whamili hau. He ko ia lau tuki ai, ko hoku loto, pia te mate pe ia. Mate ki ai. O whaat ka mo to malo. Ore me te whaat. Ke la mare pe ia. Matak ki o tua o nea fio ho tau loto loto. Pia po kole, ke ufanga e tala katap ko to ape. Ko sia faki atu. Mei feitun. Ka mo ku ke whakakakato. Ai whatongia. Oi whangafae. A Elian. Rosalyn. Pinaulangi. Latu. Whakawhitai ki he eiki. He koe aho na i kotofa e tangata. Ka kohona whakahoko. Whahako e o tua. Whakawhitai. Koe lea pe iau e aho koe.
Nei la lome kina funga fonua astele. Kai whakawhetai kua ome e kia la. Kene whakawhainga maari. Ai aho e ongo tamaiki kua whakahoko kene whakamau i he eiki. Pia na tu he eiki. Te wai kono whakahoko. Ai aho e ahi. Kau whahoko atua. Ko hoku hingoa. Ko losana. Tongo ueki. Takai whala. Ki he kirikiri te fua. Ki makave baba. Ko e kulere mai. Me whonu moe moa. Vai kolomoloma. Vai ko oa. Ko e ana e kutu mo ile ni. Ko e kuia e nei ni ko sio e rivaka. Ko e ku tamai ko timo te tongo. Ko e ongo first cousin. Pa ko ia kolose ko toko ua ko e kuia e. Ko ia ko tu atu ai o whakahoko whatongi. Ke whakakato e whatongia e whae. Nengo ko e whae masiva. Hau me ki koro masiva tae iroa. Ka o ko tu pe ke whae whatongia ke ea. Ke ilo i leini ai ofa e whae. Ofa pe ke amte. Tari lelei ko e tamasini. Apina penitani. Neango te ki whakahoko hoko apa. Mō lotu ko me apeia. Ko lotu ke reiki. Tau teu ke ango. Ko whai ai mo. Whakamau mo COVID-19. Pia tau. Sio ki ai. Merino mo e whea whofai. Ko e koloa. Hoko ato whatongi ake a he te malanga aho na hoi. Ko e ki lahi takapau maulele mai mo ia. Ko e nofo anga e rieni Rosaline Finaulani. I leini sa whakamore more atu. I leini Rosaline Finaulani latu. Kono nofo anga Mohono bala e ahoni bala whakamau te he ki he tuanga e whakamoko mo e whanki I vepe ko e ni ko e whakapapalangi o fuaki atu ea mai whae. Ka e kuia aku tono no whakamore tuku peke u alwa mo tono no ka mo ope ka ki lele mo to ina ke teo ke sa pate ko tu afat. Tau whaosi tau kātoanga e honi a tau lotu. E asko e apa tau toki o whawharo e te disco mo whanongo toa peke I lea te hine ni tawaka ula o hopangai e pako tupa lere ia te tau ia te tau tokuhia na o te ane tau ia e te hini pea tau whanongo kongkongi ke ngai tāno ke ke. Kokore toni a Bisau Pepentani le karaki mai whakaosi e tau kātoanga e whapini a katau lotu. Como tama ya ba ni ngai mo me ma do ni to ni o no fa na ma fa da ka ai ti ya ma ko ka na la ke para ni fo tu ya ti e o fa ni o ma fa ma ro ya ko la ma ni le fo i ma to ya ma fa ka ka ni ya ko ya la ko ma fa tu fa ko ya ni ma ko ya ta fa ni ke ya mo le ko ya tu mo
tiri la lei che Maro pura. Thank you.
no
YouTube.